akagwa kakagwira mu cyaro cya Kaniga umugombora ya Rwengwe mu district ya Bweju aho umukazi Sharon ow'emyaka 42 ayakiriye Patrick Binumugisha ow'emyaka 52 acyo akamwita nukwe kugaruka akamwezikira omunda y'ekitande akakinga enju akagenda enyuma ho ya Sunday y'amataji tukaba twine Patrick tukusoma Sunday y'amataji kutwara jirokwe Monday akayi no umuntu muguza gukora aha cyaci aha kereziya twamutegereza yabura umukasese rwa kabiri twabuza Patrick agire umukazi we yatugambira ngo Patrick agira hero agire Dubai bato kundi kumumanya aberyo umuntu otari kunyomarwa kandi otari kurwana kandi yine rukundo ombana beye no mukazi weye abaturana bagira ngo bwa nyuma ya Sharon okwitiba akabagambira ngo iba Patrick agire Dubai okukora niko Sharon okugamba na chairman ngo asigire yamuhereza urusa rwo kuguza kibanza ahagurize kibanza cya miliyoni 4 bitse bwa nyuma aketwara polisi mbarara niko polisi okumugarira Bweju ahakomirwe yazomba turage ngo umushiyo wanje ashohira heru atahabi nakuruko mukereziya umuntu mugwe muronda abantu bateho yaza umbache amani ati namwe nasigire yanja gira ngo nguze kibanza ati mwete chairman nguze kibanza mpura ngo agire yokwe yaguza hakabanza wangu akagurize nabanano bakuru kwa heru bakasosana miliyoni 4 ba yokorwa mu Easter ebironka bibiri amakuru bwiza ngo Patrick ayisurwe kandi ari mu nzu azikirwa so abantu tukageza aho twatera polisi yiza twazo mu nzu mu twacekinga twasanga kwenyini Patrick akitwa kandi azikirwa mu nzu twagezaho kucondoza arabaranwa bitu batugira ngo obuzubu obwahererukire ubwabarwanise n'ubwa nyuma ya Sharon okurwana niba ariko umutura okwana omburuzi owekanisa ja Patrick kana avugaho bwa boda yiza yagira umukagona n'omburuzi witaka twinomburuzi wito umukazi wa mwete dry haza bageraho mukagugwaho haza na family no mukazi we bagutaha mu bicizagana nagwe nangwa bakaba batire n'amakureti gasoda banywire hata hagataho ubwo mukazi umushaki yabira mutwara nko mu rugendo umungendeze nkozi yana mutwara nko boda y'amasente hato mukazi ihamo inkurizini ngo we namukwana ahagataho bakemseho umuhondano nangwa mbembe munonga hati nkitwa abankamarwana ngo mukazi wanyu ko yabaje wishemwe twaze twabahumuriza izintaro twazirarzana zahwaho ibintu bakwatana sajja badine nsonga kuyo habe ntazo nko butabanko bwo mumaka runyo wo mushijo bizaha namuronda ngo ya musabe nambaze simo ko ya natera abante simo kandi simo kijibatera hati yakuyarbe namutera kire wo mushija yawa mureba isimu agisaraho mbuza kize ya ba matranfa ya agenda bakamutaye hati bakamutaza nanke zabisyo ko mukase yabisya biza baturetero ndi bakamba mweto humburuzi dry rini gacho ibano besegache dry besegache ikanisa ne enukanaga wana twatungaho naka video ka Patrick Binumugisha oyisirwe enyimaho ubwabire nazaguza amazarwa gege myaka 52 ahiyabire nagazaguza no mukazi we ubasize kumwehindukana akamwita ebyo kwitabira kuza kubaho abana bamwe babiri barara hishomero kandi omwe obire natura n'omuka bakamugira ngo aze ombanyabuzare kurarayo umutawuni Kaninga ebifere byo banange umataka mwisira kana ngende nyarwaya kubura sente oriyonze isomero Patrick oyisirwe akafurko mu district ya Shema nukwe kuzo mu district ya Bweju kandi omukazi we omwisire babire binabana bana kandi abira ryo mukazi wa kabiri bwanyuma ya Patrick okutana no mukazi wo kubanza akashwirogu ende Sheikh Abdulatif Abwa TV West na Juliet Charles Sim Tunguro